Gisamlak bila pendep bat pas ya ke eksamen Meghalaya Teachers Eligibility Test MTET kila kerpak nak sarkar bahkan penkloi no ya kejeng penderung kam hikai yaki namar kan ya rap ban penjanai ya kejeng ajing hikai hagi skul sarkar hakeleng kejela kabalong ru katkum kathong jong ke sarkar ya kan kini gisamlak kila penpau lengba kinang patai kubor haka khat praterik menta ubnai liber arajar arpau. Kini kita kisamla kebela pendapat pas ke eksamen Meghalaya Teacher Eligibility Test MTET ki badan sawajar sanspa nyopo ngut baro bakentop ya arajar kendai spa ngut ki ban hikai ke kerdan lower primary bat siajar ndrus spa nyopo ngut ki ban hikai ke kerdan upper primary ha keji kendo bagi nong patai kubor Shillong Press Club akini ngesni kini kisamla ki lepen kenmau bat kerpat ke sarkar bahkan pen step no ha ka penlong ya ke interview thungkam hikai hagi skul sarkar ki badan hakaleng kejela kat kumki kendon jong ke NCTE. Hari ini kisamla kelapan pauru bahadian bagi sarkar kelapan yat ke interview thungkam na pedeng joki manu banyo bat manu bandu kinam sngowi yang ni namar ke sarkar kelayat di kelenti ke badai ban thungkam bat nalor kani kil ongru bahadian bikelayo ke kam hikai kumba ka thong hi jogi kalong bandrung chikani ka kam kalong batsenyang ha ka puli puthi kam pher la dagi hab ban hikai joki skul ki bajngai na la yeng bat kisnong ki bakisong kisah. Markani kejing temu berok kadai ke baka sarkar keladan kejing temu nado show peloya kani ka exam MTET ru pani kentu ya ka sarkar ru bakarang yang ini akan ikonong rem bakan yang ini akan ikonong rem bakan penyat kam kloy no kani ka kam ban thung permanen ki noi kai te nak yang jongi ru berkabar kalong ba nak yang jongi ni ko ban penpayo kata ka jing kentu ya ka sarkar bakanang penyat kam kloy kani ka kam nomor ba kani ka jing thung ki noi kai kala yakin kai ba permanen hapo ki skul ba pher hapo dan hapo kasti jongi kadi ke ka ba ki skul ki de ki ladon kam yakin kai ki ba pura khanang ba kanum dan kanono ka jing ko ha ka rukom trikam jeki ni ki skul ba pher kalau ka jing mentoy nak menta jong ki hi pa na menta jong ka state Meghalaya jing hi berok kawai kata kalau ka jing kerpat jongi nak ka sarkar.